suchino. Neni suchino maybe I didn't abra ball fan. A fiança won't so deep by day. Eba become. Oh, Adena, Ghana, you moving it is. Chase some don't person moves on your cool air brassy. Mini aba na oma bone piano ye asham nanim. Na ye kosu yesa. Ye be denya ni party chu o bangane. Ma obibia akwaba ede eba too much GHS so nyame hwem se abrani abribia munya ebreji edwetie ensema yede ebebe somo ewe ye fidie kesi so gana wahala dwumedie ena wonigu so a wo hwe na mosomfo munuaba epeskapa ene nso minimo edi ehia na ene de eye abaye bia ne din ede Linda wababa bejai eye ensemu egu ho sei watra we hwie gu honum yebeka se ya anwea wabehwie ni nyina egu ho ne tripu edu ai wabehwie edi egu wonum na ensembe na abaya Linda edi ababetu edwa ne nyina edi efade joy wone eye ne hokafo eye Joyce blessing as say wo mo awari emu atete no eno ena chese ne de abaya yi aba behwie ensem edi egu ho na ebusuafo according to eye abaya Linda no ne ensem nyina eye say Joyce blessing oye obi a chese eba no supi maade wo mo ho hyehye wo mo de wo mo se hyehye wo mo ho fefefefe wo ma no ne ho nkone ba eye abaya yi wo ka ehu ebi na ebiemo enso so no wo ye eye chronic weed smoker eba ne se ye ntwe ntampini bi ne ye nja mu famframa mu ne ho nkone ba de ye nu abai wo ye ade wo ho wo twi bi wie ne sa no obebegina stages no wo twonwuma ya se de ho nkonkon na afa no obua eye wi no na ewurawura ne tirimu awurawura ne ndompemu na chese ama no ede eye enyom eba bonte sa na baya ne ku enyamia no wie no wo kyeremu ese eye ne first son eye ne ba panyin no no so no enye Dave Joy edia na eye hwan dia a wo de betu ejese eye kwesi Ernest edia na abusuafo ensem wei no wo de betu dwa na chese akwakwakye no ma bebre hunu nyan bi just na Ghana for dwen ho a wo mo enti ase because na sentem say the allegations bebre na ekokọ so the father is blessing na wari ho ne ho nkro ne ba na afi we asaba betoto no enti ema eye nsentwa fortune sa e de frɛ anase wo mo frɛ eye kwesi NSC atwetwe nkomo e de fa ho e no so di na no di semetu e ja say adentina anka ma be ma empo memeye de emeka sansem we mfa oba ho na emom oba pa wa bo ka nsem we e de afa wo yonko e ba e ho say I mo ye eye lesbian mu ye say enti wono so baye obebe kire na adwen e de fa na abusuafo mo man koti abaya Linda woni kwesi NS wo mo answer ye baye beto aso kan bibi eti mama me kon homra mama ati sen na me ando good me nimu de but em say only producer din komo akire ho but ye obebo din akire me yeah me okay with me it's necessary. No, I think sir me bolding chairman kamepe. Oh, okay. Me say so bolding chairman kamepe. Yeah, from Linda. Linda. Yeah. Okay. The super so can be. Yeah. Is it some days, so 3 days ago, me see some interview with Joyce. Power the fam. Some station before and sister, the phone my sister. The way the girl was talking was so bad because if you feel oh brother what is the new issue you are not part of our Dinko more life e studio mom nanka otimanim nanka ye nyina ye hu anim na ho so hu anim so hu because who make allegation so hu on the radio and so at least if you have issue so they want a personal issues. So even if only issue you shouldn't bring in what to start to come and talk plenty about a fear on family those things. Yeah, I don't know the guy. I'm trying my possible best to meet the husband, give him pictures and videos of my wife. Because I know Joyce. There pictures, any videos, and I person the Joy. Me with Joyce.
videos, and I want to prove to Dave, me say, Dave Joy, and say, my wife, no, very well. She has tattoos on her, but also, no, Kasam, Namimisa, say, Anya Biano, Asamu ya, Ababa, way, Ekan, Unimwana, Unimu Bibia, because was it Dave, Enim, and somebody be a walkana? Oh, so when you're back, and I say, Osmokia. Hold on. I want to speak to Dave and get back. Hello, Dave Joy. Sorry, wait there. Now, quickly, let me call you back. Now, Ababa Webby wa humane soa, Yanini didn't come out, your friend Linda. We got your Uni Mababa Webby or Yira down for a friend Linda. I mean, Joyce Blessing down for a friend Linda. Oh, so Linda for those, you say, down for the Linda, and I down for the Linda. Mindim say, was so good and common. Minu ye interview and Ugusu Timiana. Oh, no, me are the interview. No, my Ababa Webby afre to program more or can send be now was it wo crampo betimi di ho adanse enema ba ku business wo Joyce Blessing yenim se ni kunu di Dave Joy it's a nyansa wo mo ata ne pa no that ma wo so nim woni mpoti se bi Joyce no wo kunu ana woni ba bia na yiri ne mani na okwo wo mo ne mani na no okwo bochi kwa okwo wo mo di aba it wouldn't send to be radio so and all catchers what it was the no we. So we smoke about radio so the catchers said you or no just the no we on your lesbianism. Oh, you know your bar, she or no about the show, Kabaman Pobeku about Nyanko Benimasi. Then Kabaman Beku about Ponimas or no bar, she said, and they just want to form it in Wayanipa. I'm on to the radio to the Kuaka and the Masi. If the good wolf is or no be now, purposely because of the trend. And if we don't be here for more. Yes, I've been a was uncle. Other four Messanso, Emma Mo, Aquaba, a Bimo, and Comachina, any day better share a swan in Tikayo, and then may guest, a Miss Messi, Carl. Our Messi, yeah, why if me that's say. So you be able to do ya me ado mate mechiro honum na wa ba bebo pa yeah yen hwe ye nua ba ene de wa ba bonti aba be kan nsem de afa Joyce Blessing mo Joyce Blessing ne hu nsem de bebre na epp wo mo keka fa de na ware wono an si na adwimpi no ho nkro ne ba na afei sesei ye Linda asaba bonti se ye gospel musician no enya se wotu ye nyamenyum keke o na biem krampo ne ba na ma se supi a wo ye bi ba no se ye twentampe ye nje mu pu ha ne fa nko jarasta eno so ye nua bayi wo ya ade wo ho no eno no hihyi bia na je so de akogina ye platform so tonyo na no krampo ngodan chia ne ba wadi kan awo no ne first born awo wo no no krampo enye ne kunu adia na eye obi foforo dia wo hwe abaye ne nsem kan ye ya watie na ayi no wo hwe what time be na man kasa anade work and nukro bi ewo yo media basika me da wasi bebre Joyce na me na makonye iso echia too much for ni ahwefo ni na said da munya mre ehwe ya me ensure am bebre sika insem asem ye like abeto dwei anu ye hye nukre because we share jina bia Joyce Blessing Gina edin a we making influencer we making na afa dey all of a sudden enyoma bi say sorry e won so na e ka say bibi wo bi ase ankasa na sa abayo yi a wa bedwa ase say o dey asenfofo so abe ofiri fa also ye Joyce Blessing ye lesbian partner oh insem bi wo wa aya na no ye hyedudu enti dida ye otina akromu a le abaya ni di Linda me boa Linda otina akromu ase a Joyce Blessing eti Ghana ha obi enim se otu nyum di nyame di ntu nyum no adenti na wan hu se ye ndada anti no oba abeka secret bia ewo mu di akire o man Ghana na afe ya ne won sem aba no akasa ne
suchino neni suchino baby odi na bra bo fa efiansa won so di bi ba ben den e ba be kan oh adena Ghana ye mu bi etisa cheso mu de mu peso mu so mu nyonko e brasi mini aba na oma bone pia ni ye ahyam nanim na ye koso yesa ye be denya ni patichu o mangane hwe ni patichu bi o mangane bia obi bo bibi against there bi otio one say ni bebia start fi baby no dey abedu baby said Joyce bless na ye bibi sakra sister obia wo past ebetumi aba said she living that kind of life when she was younger ebetumi aba said ni abare kayampa because obia start abrabo na ya na out of ignorance and manipulations be omutimi konyo mebi mu ba ni na echi no ensakra ye wo ho in such was ebia was sachira when you change person when you change of mind and na all moving on but die bia esu aba bebre ayo na ni peni kom person mo ti aba na wo su ni na mo mu se bia na ye den empty and some mo say the su ni faso biem sa na me hu no in this side of the issue say esan say ni pe bia be gina gira bia omudu sruwa aya na ye black no ye ne ye no amoya bi wo ye mu a anya ye ya chese nipa no ye pese ye so ne nan ni ye twi wo hwe from the do wa hwe from awie kwa na so ya sasa no te ye de ahyewa no de ahyewa ni enu bi na ba we oye den oye hwe tracing sem a e ba ye Ghana ase tracing ye mistake e ba out beka sem bi unwo nipa don't me pie be kan sem ti eti a trace that's Ghana for you e bia na wasa sorry ene dey ni odi abetu dwa ne say we ye lesbian enti dien sa ba yo linda no onu oye nyame na wa beka obi asem say Ghana for njeje no onu sa ba yo linda no onye boneda onfumuda ubekom na abo hia wa ye kra be 10 times ubekom no akata lesbianism nothing and so no do onya na on cancel one team was enye na eniwu one no na eni mugu asi akaba enye na eniwu there be deni wu ne ho na ni wo asenka wo memeka eti nipa wo ye papa nti eni kwase ejine nsem di nipa we owo odwen because also all make statement be say owo tattoo ye ne bad such as say obetimi eno na America say obi sisu otimi ye bibia obi timi bona so be 5 ohun nyame ya na nyame na doma ube won say we jai but na mark na ye den okay ebi wa o sisu no obo life okay enti tattoo de obetimi aye enye no na ma issue na ye true okay obetimi aboni prebia but nyame ehun wo bo a uhu no credit that but obese ebia nyame ye edi na fofie ohun ni mobo e ma ni bie neni ma ni hu se ni e bia wo ye mimi eye true kra me ka se mitimi mi ni mu no kwe mo but ebetimi aye true ebetimi aye false but se ko ye true ania mimi different one se ebetimi aba se that was the life she was living before then before e bia oti nyame domo na ma ni te na ojai san ye ene na beba be kompi ehun se okay yetie eye ne nsem no emu a na chese wo osia ne eye nukunu de joy krampo no wonim no wo hwehwe no e di videos ni pictures bi aba be che na nukunu kra be di adanse se eye na yire ne nyoma bi ni subai bi wo ho no ma e kire se eye oyese ya na se oyese eno na me pese mi hu se could it be anase betimi aba se sa ne ye ni su na ye be ma no hu ye anase wo ohun no wo ye ne yiri no nti ene ma ye wo ma warija ye no e ba ye ana yo mini aba se ye sa ne ye ne dia na mini mu se be ma no devu no ni mu sa ne ye na ansana odi oba ne kwa kogina otaso ansana oware no enti eno ne be ye problem ewo mira aware no ma ware bi a etinti because onim oba no e bia no ni say ofa
And of far na dear son or worry no. But our real way a moon one sem. Danny na you may be pump up in family day, but a juma day, but we saw the juma for count. Yeah. And about you say, if you are lady, can lesbian someone in your me. What you must say, your best year, Ben may crana, if you are society, will be no the best year, Ben, and it's on your mature than sana, or power in the every wow, or yeah, only say you're wrong, a pushy, in far away. But a compasses say, is the greatness, Nianoma, or Yana Berman, the Jana. Not just say very bad. Okay. A very bad say, what to me, no, I had to say, a hind buffalo, or beijing up a stage so, or a hind buffalo, or free wa, just say, ye can't bon some agent or can be. But ye never say, Ube you are, now I knew. Ube Shia, now I see. Mojo dear, Yabi Befu after you. It is Joyce blessing, Sunday, ye winning now, or ye pia. And now, Ogusu ye, Manukuno. Eye fed up na che say same otimisi san ne ye bi ni ne nyoma bi because enko ye enso ani wa ho fed de wo beko usuban ebesa de wa babak ebesa de wa babak ena nipa bia nso wo atamfo so mu se o prosper o ye ni na fe de asoche ni sori ana ne obi ade no wa di mu bi pese o kika in frama na ye den enyi won hwe it because issue we buy no yanka say ebia ni suban bi ne ye bi oye ne ma be man yes see o twem o fa ni kuna ye den echi ene ma be ma no enso adwen asesa fa ne ho be ni kwa na enye issue yeah because our way for there mutimi de bone chairman ye den eye ba we ko ba so obi ante ne ho ase obi afele say I can go my way I can go my way I can go my way na say aware na e da flop so a mo nji o mo ho e na say o china say lesson no me aba no Joyce bless we suan obesuan bibia we suan wie okay say na dweme say ene mmemu ya me no me ni ti aka say Joyce blessing enu hu bia we nu ni hu awie adwen sachere bia wa sachere because wa film okay she say your ba social media okoje ni mbe ni mugu ase na wa stranded na wa all film enye fianza mo be kanja ebu edi petrol asaka Linda no onjai because so bi abodwe share na so wasensuo e de si wudie ho enye so bi asem ba na utimu ye wote na wo information bia wo release because Ghana has had na kai o pa akaye wo ye hu so bi asem aba pe obi otan no okofa ba obi otan hu bia kofa because Ghana for so nsem so na nkeba ne obogu na nipa ne egu na ni mas no osiwa e wana wo be hu se ne ye bi wo wa yenye okay oba mesi yentie ye nuaba no ni statement o make ye say Joyce blessing the first born no ye kwesi Ernest eba no ama ye nuaba ma yinsuso no wono so aba beka bibi na wo hwe na response to de abaya no beka ya o say oye lesbian say o say and say ye kokofo nkrofo a wo mo ehihyi bi no mo ba no beka sa ne we ye lesbian we ye say a na ye eji wo mo edi na nka ma be ma mponya den enyi sa ade we say oba wankasa wo yonko ba na wo gu ne ho efi like o hwe na response na nsema wo kan he na den na betimi aka fa no krepa na wo kan no oba bia nso no ye den onimu ni ku no na wo abayo ano odi ni ku be kire wo odi ni ku no be ye den e be kire wa na nia kwesi Ernest kan no krepa because me niaba se wunia bi oba ho ba asem a ense ye wo den na wo ka bi gum se ayesusu ampa se wo ye the partner wo ye yikarampa wo dwen sen okay adwen poni pa na wo nitimo ye widini because issue ya be ayese ehu onipa ni kro no wepra ekro ne ania bro no hwe se
ebe o dress ho kakra ebe na wa ba be also wo brimu si na enye ne sa o video ntidien nipa be na enye bonega mo nkoto buo mo Joyce blessing yeah me nya be obi a won from so obi be ka say we seen in a different dimension e bi onu ne boni na abetodwa obi akebi but e bi a wo dia wo ye we chire krapa wo obi ani hu ne mpo e bi ese wani so enti my Joyce am ne ye na o man ga na ye mu biye no say asemusia e na hu atamfo asemusia na hu say say my father for that obi wa asemusia fi aso kofa na danfo me ko say me nim no me obi fa no a me start to recording to wo na obe say enti danfo no mo fa ne sen there o Ghana danfo dey I say KJT out Kumasi yonko sebe and now no yes say ochina na ye no just say enya fe me dem dey Kumasi to so much say Joyce na yi si wo ni omo we involve Gloria Kumasi and omo no ye movie Kumasi yonko no si wo hu enya fe akra nyonko ye say di akra nyonko bebi a nyonko anya nyonko bi emu ana say ye ni genuine nyonko bi a obebi a ye ni mu nyonko obi mu say ye nyina na ye susha ye nyina ye ni mu nya ye sometimes no na ye ni mu obra na ye bo ni ni mu sunsun aso e wa brabo ni enti what ye twemu di aiden twemu wie ye ma the sleeping dog should lie ye nja asem na enkonkon wan sa ni move on with a new mindset okay any ye can say new vision since say they be a refer because of your dream when you penny wasi abribi obi eni mu guase na hye wo dem na we ba make sure say wo obi eni mu guase na wo de enam kon so a chesi wa eba enya say o na tinkiti di wachi o chesi Oba Mercy into Basia, ye okobo dide ne eba eye na wiye. Afutu ben na de bema enema na mafo wo mo aba. Osori a wani we na nte kakra, no ni we ya na nte kakra won de chese wadani akokọ ososo ha, no asoso ha. Chese na mfo ba bia every bia wo na mfo wom district bia wo na mfo wom constituency bia wo na mfo wom. Afutu ben na de bema eye embabunu no. Yo, imbebun bia mo hwe me. Me futu aka me de ma o say we a young lady and a young guy. Na se wo sisu na wo den down for sem esi weni so aya ese wa brabo. One, wo vision enya accomplish that because you will not be focused. Onye focus a wo dey be concentrate say let me do it like this. Let me do it like this. And I mean sua there and I say me fa ha but anytime bia we alone no aya wo dwin ye Ujin anamo a ubetu a ebe mo akọ but all the time o ten down for na ebia nsem hunti no all the time o ti abonten o ti wadan for ba nko konsani atro eni bokuro abra abono emfa hu nsi bebia dachi na ubenu hu se wa mpo bra papa ekoso bebra bra bo say obi wa in that funti no is great in that funti onum weed in that funti say obo wa e shashi in that funti abrabo ensan fata na wobo it is utie mi asa abrabo no so obi aye ndan fonsem edimuda ana koneni muda ye school obi bi oye ndan fonsem wona wo club wona obo omo no ya mo third class ne o fail poto udi akoya analysis na hwe ma wa brabo no nye focus dey serious with life because life no serious say one nye serious now dey down for life be kire wo say serious life ebeche wo say serious na mfo de obi ani ho no mu a wedding na mfo achi ede ni trophy aba beto abonten say midi madam fo we achi say ena menya ya baso body we ena ye de ema me bi incident abusuafo o ma ye hwe ye na mfo famu say de ye mesmesical wode ne nsem ato edwa eno no aha ena de edwumadi ni si subscribe to channel like videos na share follow yan so e we IG page @tumagh_ midi ede ekwesi kapa dasene ye besane shia makram.
Too much GH. Me did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you.